pulit ka is kasehil skilalap badai naka huri-hura hapdeng ki arkan hun kibala syok kawyang kabalalam syakajing syak penyap dosman jong uba omega merthong ubala syak amat ga klik bat keti haki runar harut jong kapung umyang katkum kajing pentep u superintendent of police ka is kasehil uba Vivek im ki pulit kalumding jeri police station kilayok ban kurup mentakasngi saya kakali bolero pick up kabapenan kam ban rakbor i uba omega na maulai ngut lembat ki jan balabrat haklau nong pathau uba omega merthong ulaja rangai na layeng na duk ka arphon ru tarik urampang bat ya ka klik jong ulalap hakan nyo tarik uleber narut kapung umnyam bat shisngi haden nalap saya kikti na jan kane hi kapung ki pulet kalumding jeri police station kilayo opdang ya ke ejahar balaja rangai kila penlong ya kijing toket ke babnya ba bat hakashi tarik uyayong kila ithu ya kibreu bapenyap ya uba omega bat hakane hi kasngi kilayo kem ya laingut katba hakasngi ke babut kilayo kem sa uwei kabalong saungut barok lang uba Vivek upentep bahaga jing toket kini kirunar kila pla bahaga met alphonru tarik urempang kaladon ka huri hura hapdeng ka genhun jongki bat jong uba omega merthong hadin ka jing ya di kya laong bade hakapor ba uba omega udang dan halenti marwei banlet shalayeng kini kirunar kila rakbor bat penyap ya uba omega hapomlum viewpoint katbaya kamet lamat lingkhot hajan karut pung umyang uni uhe pulit ula pentep bada kajingyalam lenti jong kini kisaungut ki pulit kilayok kurup ya ka bolero pick up bapanen kam haga jingra abor lembat ya kijan kinap uba omega naka thandeu sau krang bat haklau nong pathau ula pentep ru baga jing toket kalayat shakmat bat shen and sa charge sheet no ya kini ki breu